ikomeye ya Fdnb aho bashaka gusenya iminara ya AFC n'ubundi iri muri bino bice byasange ubona yuko bamaze kuvumbura ikoranabuhanga aho rituruka kuri AFC muri biriya bice bya Fdnb. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo akomeje kuba imirwano ikomeye hagati ya mama 23 ndetse n'igisirikare cya leta Fardc mu misozi yasange kuri uyu munsi wa gatanu. Imirwano ikomeye irakomeje, ni mu gihe kandi hari operasiyo ikomeye ikomeje gukorwa muri Lake Tanganyika. Turarebera akantu ku kandi turebe iri kugenda biba, turebe ibijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rutegurwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara. Bwana Safari, wiriwe neza? Wiriwe. Safari, kugeza ubu kubirebana n'imirwano bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ni igiki kiri kujya mbere? Maginga ya nakubwira yuko imirwano ikomeye nyuma yaho n'ubundi uyu mugabo uhagarariye abacanshuro aho yaje mu mujyi wa Uvira yatangiye kugaragaramo ku munsi w'ejo, urabona ko hari ikintu cyahindutse aho n'ubundi ku ikubitiro muri uru rukerera n'ubundi muri iki gitondo bahise bagaba ibitero bikomeye simusiga byashakaga gusenya iminara ya AFC n'ubundi iri muri aka gace kasange. Ni imirwano n'ubundi ikomeje kuba muri ibi bice bya Zarashe, ubona yuko ikomeye kandi ikomeje aho n'ubundi bashaka gusenya ino minara iri muri sange n'ubundi ubwo urumva ko ariyo iri kubafasha n'ubundi kugabana ibitero muri ibi bice aho nakubwira yuko maginga ya drone za AFC zatangiye gukora akazi ari nazo ziri kumenasa koasiyo bahanganye nyine aba Fdnb na Fardc ndetse n'aba TBDF. Ku ikubitiro muri iki gitondo bakoze igikorwa gikomeye aho bongeye gukubita ahababaza koasiyo bahanganye ku bwato bwari buri muri Tanganyika n'ubundi bwari bujyanye umusada muri bino bice bya Bibogobogo nakomeje kubera imirwano hano muri teritwari ya Fizi aho ubu bwato bwari burimo imbunda nyine ziremereye B1 BMW7 harimo imbunda ebyiri nyine BMW7 na BMW12 aho bigaragara ko n'ubundi iyo yari imbunda imwe nyine. Izi mbunda ni za mbunda zirasa mu birometero byinshi, ibivugwa ko n'ubundi zipikiriye muri ubu bwato n'ubundi bwari bujyanye no musada mu bice bya Bibogobogo. Urumva ni muri Tanganyika bari baciye muri kote n'ubundi bashaka kuva muri kwambukira ku cyambu cya Baraka ariko ntabwo bibahiriye. Urumva ko ubu bwato byabaye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, byabaye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Nyuma y'uko ubwo bwato burashwaye isakurikiraho iki? Urabona ko n'ubundi bisa nkaho AFC yamaze kubaka uburyo bushya bukomeye kandi ibi byose nubwo byabaye no munsi ariko nakubwira ko no muri kote y'u Burundi naho mu gace ka Cibitoki hari imbunda n'ubundi yarekuzaga bombe niyo barashishije kugira ngo barebe ku buryo ki basenye iminara hano muri sange, nayo AFC isubijeho ndetse bivuga yuko ishobora kuyo mbunda yangiritse ku rwego rwo hejuru. Urumva ko ibi bikorwa nyuma y'uko byari byaba, urabona ko habayeho umutuzo usa nkaho ukomeye, bisa nkaho hari strategy ziri gutangwa ku ruhande rwa koalisiyo ihanganye na AFC. Yego, kugeza ubu kubirebana no kurasira ku ntera ndende navuga ko bikomeje kugenda bigaragara. Haba wenda hari ivyamenyekanye byamaze kwangirika, bizangizwa
n'izo mbunda zirasira kure. yego urumva ko habayeho kumenasa imbunda n'ubundi yari iri kuri kote y'u Burundi, bivuga ko n'ubundi ari yakoreshwaganye na AFC, baravuga ko ishaka kuba yangiritse. Nibwo buryo ndetse n'ubwo bwacu urumva ntabwo bwigeze bubasha kugira urumva nabwo bwangiritse n'ibyo bikoresho. Izi mbunda urumva zifite agaciro katari gakeya nazo zangiritse, ndetse urumva ubwo bwacu ntabwo bwari bwitwawe baravuga ko hari harimo abantu bagera mu 9, urumva nabo bahasize ubuzima. Yego, kubirebana wenda no kwihorera cyangwa se kugira ngo habikorwe contre offensive, ibyo bihagaze gute? Amaginga yaza kubwira yuko Fdnb abasirikare bamwe bakomeje kugenda ahubwo bagira ikibazo, ubona ko basa nkaho bamaze gukuka nyuma yuko ku munsi w'ejo nabwo barashweho na drone ya kamikazi hano mu gace ka Bibogobogo. Urabona ko basa nkaho barwaye nkahamurika, bigaragaza ko n'ubundi bamwe batangiye gusa nkaho bashaka kuva mu bintu by'imirwano. Ubona ko ACTU ari bakomeje kwiyongera ku mirongo y'embere y'Uganda nibo bari kugaragara muri ibi bice. Yego, hagati aho dukomeje n'andi makuru, uko kurasa iyo minara bwana Safari, Fdnb irabikora igamije iki? Nowe musaruro biri buze gutanga mu gihe baba bamaze kuyirasa? Intego ni iyi. Intego n'ubundi biravuga ko ino minara ariyo iri guhuza iyi coalition bahanganye ya AFC, bashaka nyine gusenya komunikasiyo yabo, ndetse binavugwa yuko bishoboka kuba ari naho zino drone ziri guturuka ziri kurasa, ndetse bigaragaza yuko bahubatse ikoranabuhanga ryo kuba banahuza nyine na komunikasiyo. Urumva barasa nkaho bakubye komunikasiyo yabo bakinjira nyine muri gahunda zabo, noneho bakabona uko bakomunikana mu buryo butinjiriwe n'ubundi n'umwanzi. Yego, kugeza ubu ibyo byose bikomeje kugenda biba, bihagaze gute? Ndavuga ku birebana n'abaturage. Abaturage ntabwo bari kuva mu byabo nyuma yuko babona ibyo bisasu biri kuraswa kuri iyo minara ndetse n'aho batuye, nta bari guhunga. Iminara n'ubundi ntabwo yubatse aho abaturage bari, niyo mpamvu bisa nkaho ntacyo byahungabanyije umutekano w'abaturage. Yego Safari, mbere yuko tujya ku index reka tuvuge kuri Perezida Kisekedi, amakuru mashya kuri ubwo turagaruka noneho tujyana n'ahandi tubwira ibiri kugenda biba. Yego. Ibihugu bitatu byo muri Afurika byemeye gusubirana abanyamahanga bahoze bakora ibyaha cyangwa se bakoze ibyaha mu birebana na leta muri leta y'Ubwongereza. Nk'uko rero bigaragara, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kuzakira ababimukira. Nk'uko bigaragara mu yandi makuru turavuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije ivanjiri ya Matayo asenga asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu, asabira abari mu ntambara n'impunzi mu gihe cy'isengesho rizwi nka National Prayer Breakfast ribera i Washington. Kisekedi ahawe umwanya yabanje kuvuga ko ashimira abamutumiye bakamuha icyubahiro cyo kuba perezida wa mbere w'igihugu cy'Afurika uvuze isengesho muri uyu muhango uzwi cyane ku isi, maze aranzika ati dusenge Mana ishobora byose. Kisekedi rero yagiye muri Amerika, aho yari yitabiriye inama ya mbere yatumijwe n'ubutegetsi bwa Trump ku mabuye y'agaciro. Inama yahuriyemo n'intumwa zivuye mu bihugu bigera kuri 50 ku isi. Yifashishije ivanjiri ya Matayo igice cya 5 avuga ati hahirwa abatanga amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Kisekedi yasabye Imana ngo ati twigishe kubaka ibiraro mu gihe cy'umubano mubi. Mwisengesho yariho asoma yasabye ko haba ubwiyunge hagati y'abantu no hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro n'ubutabera, ubwisanzure, umutekano n'agaciro biganze ku isi hose. Igihugu akuriye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwacyo, aho we avuga ko cyatewe n'u Rwanda ruciye mu mutwe M23.
ibi u Rwanda rwarabihakanye. Mu gusenga yasabye ko iri sengesho rigenga kuba umuhango ririka kuba umuhango gusa, ahubwo ngo uhe buri wese nabo bari hari gukemura ibibazo bishamikiye ku kiremwa muntu. Muri uyu muhango Perezida Donald Trump wavuze ko abona rwose ko azajya mu ijuru kuko yakoze ibintu byinshi byiza ku bantu beza. Yashimye Perezida Tshisekedi kuza kwifatanya nabo, gusa yagowe no kwibuka cyangwa kuvuga izina rye. Aho rero atabashije kumenya izina rye, yagize ati uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane, umugabo mwiza, Perezida wa Congo, Perezida wa haguruka nyaboneka. Ntiyabashije rero kuvuga izina rye. Trump yavuze ko azi ibintu byinshi Tshisekedi arimo gucamo biraza kugenda neza, nta kintu cyoroha, biraza kugenda neza. Yongera ati we nanjye twasinye amasezerano ku mabuye y'agaciro manini cyane yabayeho mu mateka ya Amerika na Afurika. Zimwe muri kompanyi zacu nini cyane ziraza kuyajyamo. Rero warakoze cyane Perezida, kandi wampamagara ku cyari cyo cyose. National Prayer Breakfast ni umuhango uba buri wa kane wa mbere w'ukwezi kwa kabiri i Washington DC, watangijwe mu 1953 na Perezida Idriss Eshwa ku gitekerezo cy'umuvugabutumwa Ibrahim Frede wari umwimukira ukomoka muri Norvege wabaga iseto muri Amerika. Abategetsi bamwe na bamwe bo mu bihugu birimo ibyo muri Afurika nabo batoye uwo mugenzo w'iri sengesho. Mu buryo rero budakunze kubaho, Ukraine n'Uburusiya bikaba rero kuri ubu bo bamaze guhererekanywa imfungwa. Ibi byo turabigaruka mu makuru ataha. Safari rero reka dusubire ku mirongo y'imbere y'urugamba, utubwire biri kugenda biba ahandi bihagaze gute? Magingo ya nakubwira ko n'ubundi n'ubwo byose biri kuba aho irwanira kumenye kandi irakomeye, aho ubona ko n'ubundi abatishyuye n'abahigutse ubona ko bari kugaba ibitero bikomeye simusiga kuri AFC, aho ubona ko gahunda n'ubundi ari imwe yo yabahawe yo kuba bakura AFC na NSC irwanaho muri biriya bice bya Minembwe. Ubona yuko n'ubundi ariyo gahunda bafite, ubona ko nta gahunda yo guhagarika bagenga muri imirwano iracyari kuba, aho n'ubundi bamwe bari kuzamukira hano za Yogo kuko ariho bafite deployment zikomeye, abandi bakazamukira n'ubundi hano muri Uvira, aho bigaragara ko bashaka kubatangatanga ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko ibintu byabaye bibi, aho ubona yuko n'ubundi imirwano itari buhagarare nyuma yaho n'ubundi bakomeje kwita ko bashaka n'ubundi gukura bano ba NDP irwanaho na AFC mu bice bya Minembwe na Pwejo na Rugezi na Rwicankuku no mu bice bya Mikenke, aho n'ubundi naho AFC na Twirwaneho bakomeje gusa nkaho batika muri ibi bice n'ubundi ubona yuko ibi bice badashaka kubitakaza habe na gato. Mu yandi makuru rero, Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko ifungurwa ry'amashuri yose ya Uvira ashimira Perezida Tshisekedi kubw'umutekano wagarutse. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bwana Jean-Jacques Perusi Sadiki yatangaje ku mugaragaro ko amashuri yose yo mu mujyi wa Uvira yongeye gufungurwa nyuma y'igihe kirekire amaze afunzwe kubera umutekano muke watewe n'ibikorwa by'inyeshyamba za AFC M23. Kine icyerekezo cyatangajwe mu muhango wabereye Uvira, aho Guverineri Perusi yakiriye abarimu barenga 65 bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi, none bakaba bagarutse mu gihugu kugira ngo bongere gukomeza akazi kabo ko kwigisha abana b'abanyekongo. Mu ijambo rye, Guverineri yashimangiye ko igaruka ry'aba barimu ari ikimenyetso simusiga cy'uko umutekano urimo gusubira mu buryo muri Uvira. Anagaragaza ko leta y'intara yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uburezi bukomeze mu mwuka w'amahoro n'umutekano usesuye. Yagize ati turashimira byimazeyo Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Tshisekedi Chilombo
kuba mu mbaraga n'ubwitange yarabashije gushakira igihugu amahoro aranze. Ubuyobozi bwatumye umutekano wongera gusubira mu bice byinshi by'igihugu by'umwihariko no muri Uvira. Guverineri yashimangiye ko ndetse ashishikariza abaturage ba Uvira b'abanyekongo muri rusange kwirinda ivangura, amacakubiri ashingiye ku moko, asaba kubana mu bumwe no mu bwuzuzanye kuko ari byo nkingi y'amajyambere n'iterambere rirambye. Yongera ko ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano ari ingenzi cyane mu gukumira ko umutekano wakongera guhungabana. Ngayo ngukoro bwana Safari, reka tugende tuzamuka utujyane no muri Nord Kivu naho tubwire situation ihari ho byifashe gute, agezweho nayahe. Agezweho n'ubundi biravugwa ko reka tubanze tunyarukire ku kibuga cy'indege cya Bangoka International Airport, aho bivugwa ko n'ubundi Fardc cyangwa leta y'Kinshasa yari yabashije kuba yakubaka uburyo bushya bwo gukomeza kureba buryo iki kibuga cyakomeza gukora, ariko AFC ngo yabashije kubimenya, ikaba bivuga ko hari abahungu yaba yohereje n'ubundi bo kujya kubikurikirana no gukomeza kugenzura iki kibuga cya Bangoka kiri muri Kisangani. Yego. Wumva hari izo mubiri kuri icyo kibuga cy'indege, ariko nakubwira yuko n'ubundi hano muri Rubero umutekano ukomeje kuba mukeya, ndetse sosiyete civile ikomeje ni Rubero biragaragara ko n'ubundi sosiyete civile ikomeje kugenda yamagana ibikorwa bikomeje gukorwa na IDF, aho n'ubundi bivugwa ko ku munsi w'ejo bongeye kwiba ndetse batega n'abaturage barabiba, uretse ko batabashije kubica, ariko nakubwira yuko n'ubundi ku munsi w'ejo ubanza hari abaturage n'ubundi bishwe bagera muri 4, ndetse na moto zigera muri 5 ubu ziratwikwa. Urumva ko n'ubundi abaturage bafite icyo barimo batangaza n'ubundi ibi ni ibitero bikomeye byatewe na IDF naru, aho n'ubundi babitereye muri uno mujyi wa Beni, aho mu gace bita Icamavoke, aho moto zigera muri 6 zahuye n'uruva gusenya zigatwikwa, ndetse n'abaturage banahame bakasiga ubuzima. Ubwo urumva n'ubundi ni muri no kivaho sosiyete civile ikomeje gutabaza nyine leta y'Kinshasa kugira ngo irebe icyo yakora, ndetse nkubwira ko imirwano ikomeye ikomeje kuba muri ibi bice n'ubundi bya Rucuro, mu duce ni muri groupement ya Bwito, aho aba FDL n'abamayimayi bakomeje kugaba ibitero kuri AFC, ariko ubona ko imirwano isigaye ibi bitaro byose bisigaye biza mu masaha y'urukerera buri gitondo, ubona ko bisa nkaho yahagurutse. Ntabwo ari aha muri teritwari ya Rucuro gusa, no muri teritwari ya Warikare imirwano irakomeye mu bice bigiye bitandukanye. Nyuma yaho n'ubundi AFC bayigabyeho ibitero ikigarura uduce tw'ingenzi, urabona ko leta y'Kinshasa ishaka kuba yagarura utu duce, ndetse nyuma yo gukarura uduce nyine ikaba yakomeza na za Masisi, kuko byagiye bigaragara ko n'ubundi bashaka ino Masisi ku kibi no ku cyiza. Ibi byemezwa nuko n'ubundi umugaba mukuru les forces armées de la République wungirije wa gisirikare n'ubundi cya Fardc aherereye muri biriya bice, aho ari Beni mu buryo bwo kugira ngo ategure amaoperasiyo, kuko ari nabyo ashinzwe, kuko ashinzwe operasiyo za gisirikare. Jacques Terigonza akaba ariyo mpamvu wenda abantu bakomeje kugira kuvuga ko le stagiaire de gutegura amaoperasiyo, akaba ari nayo mpamvu ubona ko umutekano wari umaze iminsi usa nkaho ibitero bitaboneka muri ibi bice, ubona ko ibitero byatangiye kugaragara muri ibi bice. Naho kubirebana n'ikoranabuhanga ho bihagaze gute? mu bimugenza byo nta byaba birimo? Ni kwikurikira ikoranabuhanga, urabona ko bari batangiye ngo ntabwo bashaka kubona network zihambaye zisesuye, akaba ari nayo mpamvu
bamaze kugera n'ubundi hari akisangani kugira ngo barebere hamwe buryo ki cyakuyeho izo network. Yego Safari reka cyane dusoreze ngaha ubwo komeza ukurikirane Lungunju, commandant de la base logistique centrale, à son tour le commissaire update zirabazigezweho. Yego Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.